Chief Executive Member ka KHDC Basyam Borlang Renja mentakasngi ulalit ban kendu yu sembut Menteri Rangba Kejela bapet ke District Council Affairs ba Prestun Tensong ban pen kenmau bat budin habayade bat kibaha baka council kadang day ban yo habakran bat kilat pathai khubor u CEM ulayathu ba kilakran ru bat Menteri Rangba habayade bat kajingwat bania ka bakham janai show kabayade bat kajai penriu mentakasngi nak kalian dah tungi nak District Council mengarahkan yang charge of finance menawan itu deputy CM berdiri punya department kejuan ngejungi kalau menggunakan ketua itu lagi mat ke council ni dok apa yang pernah kamat ke dia luar ke bahak ke maka KCTC ke dia panyo nama apa ni hati weki council ke lah karena ke department ada pasal hadu mentah nak kalian KCTC ke siapa tidak tahu wilayah ibu deni kata Shikin itu dikini kebenaran ada dan ringim semua ada utang semua yo tidak ada mah na so lengkap mana ni kedua rahmat deputi CM man pentah ya tadi kamat banyak duk perkawai rungi keren kau di ka research ka kom ka council hi ka de ka hak ka joka ka kam pendapat banyak susu di jalan zaman jemi ku kerja keren rungi Deputy CM yang ni kamat bakum ka council ni dalam ka jikersan ka state government ka bade kumno bangin nang la syuban buat banyak lagi jenglong cuman juga jak kuri kujongi research ka joka ka bentar joka council nak kenang pengilak man sothok nya ka peteng ka ba adab ka bentar tetap tadi ka bagi keren naga yang deputy CM imshimla ya tu ekada ndai la syutha yo officer yo dalam cakap kimpit banyak ai ka bagi di man lek keluar nak kita joki tadi kan tai